Mwiriwe neza abateze amatwi BOB TV, twongeye kubasuhuza. Murabizi tugiye kubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nakubwira ngo nimba utari wakora subscribe, banza ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye. Murabona ko ino video tuyikoze ari nijoro, ariko n'ubundi ni ukugira ngo abakunzi bacu urukundo baba badufitiye batazajya barujyana ahandi. No munsi tugiye kukugezaho imigani igera kuri 15 ugomba kubuzi mu mwaka w'ibihumbi 2024 2025. Imigani igezweho, uwa mbere uravuga ngo isoni zinywesha fanta orange, uwanywaga waragiye. Umugani wa kabiri uravuga ngo uwariye niwe wandurura amasahane, duseke tuniga. Umugani wa gatatu uravuga ngo ijya kurisha, ubwo ni inka bavuga ihera ahari ubwatsi. Dukomereje ku mugani wa kane uravuga ngo urucira mu kaso agahita yahukana. Umugani wa gatanu uravuga ngo ukorora acira baramufunga. Ese koko urumva ino migani yabishekeje? Banza ukore subscribe kugira ngo umenye n'indi migani igera ku 10 tuba twaguteguriye. Umugani wa gatandatu uravuga ngo uwanze kumvira se na nyina yumvira tonto. Umugani wa karindwi nawo uravuga ngo uwanga amazimwe aba ikiragi. Umugani wa munani uravuga ngo akabura ntikaboneke nuko kaba kadahari. Umugani wa 9 nugira uti uwigize agatebo bamutwaramo imineke. Umugani wa 10 uravuga ngo akagabo gahimba ahari abagore gusa. Ako ni akagabo batubwira. Umugani wa 11 nuvuga ngo uwikeka amabinga aba arwaye bwaki. Umugani wa 11 uragira uti ijambo rya mukuru araryivugira. Umugani wa 12 nuvuga ngo akarenza umunwa barakumva. Umugani wa 13 uti inda nini yishe umukandara. Umugani wa 15 uvuga ngo ushaka inka arayigura. Gusa nakongeza n'undi mugani wa 16 as bonus ugira ngo utazi ubwenge abona zero. Nakubwira ngo nimba wakunze ibiganiro BOB TV nkugezaho, kanda subscribe aho hasi kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Nakubwira ngo ciao, hasta la vista.